Mukarerigite wanjuri ncheke Gembe North Patrick Twasita norete thirikari juketa gari rampwe miunda ya arimi itikaiwe ariuga kuri no gwatikire arimi barabara na miunda ntere challenge kana ndomuro kumania na mtu umwe mugeni kugati ari na munda jo munene ntere ujura jugo kinya mwankantu nene Antwamboi na Kinyakira Ng'ondo. Mwanka wa 2022 karibu igita aria kuringa akura irio nthigano yokire ithakani birabi gwetwe entere echa andoanda acha Antwamboi na ntunene wamwe na Kinyakira Ng'ondu muno ntere echa ndomuru riranto akta kumenyekana aumire na kwanjiria gwikira bikonsi mendani ya antu obae na Kinyataito akiuga ni ithaka abyake ithaka kitwire kiki antu betu miaka nenda rundi back to antu bara betu akuru bara betu ancestors lakini ukeyokieta kithaki yaku na ngokethura uririte kagwiro kithaki kia private kesoga ningi kiai kia public otherwise nakatho process ni otumirite yeku yorongo process yondere withika ya mantu ya kuhusiana na public property ne usisha public participation. Ende mwankatha ino akari ene emenda eno bali watini botunywa emenda eno na kulingana na mutongere wanjuri ncheke ntere ino chege Benodi toe Patrick Twasita aliuga anwa ithaka bibi kwenda gutunya no Kinyatha ino. Thirikari netethie nikenda katero kana kwenda kuoya Rwanda no tero ngetutina ruo tumbotethwa ni atongoria betu twembocoka no tukwe muborona tukwamba mwe akiwa ne area wake Rwanda rwena thina antu bakira Ng'ondu bantu Amboi na bantu nene kulinga na utongoria wenu kithaka kiteta kito ane bara enepuo balepuo na batongoretie Ogwende atongeria banterene bakuria thirikari nerutanirie bonene ya gutigira ithaka bibi tia tunyanwa nontu tayari Kinyataito ichianenkaniro kiri ene emenda na mutojo no akoya kuga monda ano ake atikomenyekana ikoumite na ibaro ile kwotomera ayumbe betu bembe na atongoria bembe Rwanda none rwaitire kwe muntu twambe bia no tero ngetwene ruba yembere rugo garitie na mero yothe tadawa miunde uno mwaka wegera manani ugareje miunde rego kina thina twikotini tukwamba kwere kwamba noe ututongori boya ntunene for 5 years bure kwamba mtu ingukuromba ututethie koti ya mbariri thire wakisha twatanirite untu burabwa muturo utumburana mantu na kithaka ketu ki safe na ki secure ki utumirwa ni antu betu ba Antwamboi na antu begembe bonde watanirite Kumege Benoth Betan Class Chabare.